Under Chief Minister Conrad K. Sangma's leadership, this self-help group thrived, received the first ever household biogas system in Meghalaya. Livelihoods flourished with added livestock, bringing prosperity to once struggling families. The Prime ARV initiative brings hope throughout the village, enforcing progress. The NPP-led government guidance painted a brighter future, emphasizing empowerment, sustainability, and optimism in a concise tale of transformation. Kritik juga kadai kita linung rum, tengah day member juga lawe ban pernai. Jadi lah yang sedang ban pom ya kena ke grup haka kat kendai tarik ubenai. Mi arhajar kat nyu, kat kendai, seni arhajar kat kendai. Lembaga jeng pom jungi ya kena ke grup de, lembaga jeng don jungan RLM ngilayo sibun ki jeng mentoy. Haka ba ngilayo pi training baper kumno bangin seng lagi jeng kijam. Te hadin jeng katapat ngilayo ruban ya kapisa nakan RLM kumno bangin penhe ya lagi jeng kijam. Tinggi lah sim ru degiluan bangin ya seng ya teki kam jungi ya don sipungut ki membar tamba mentapat ngai klemla ban don lun mo te baro sipungut hingi ya seng gumne lagi jung ki kam ka bangin pentelun ya kata kalun ke bangin sim bat bangin penhe ya kam jungi te haka basdang ban sedang ya kaneka livestock ke jungi ngate haka basdang ya sim hi dakalun lengba ka self help group na po ka NRM te gila sedang ini ka jengri jungi te hadian katapan ngalayo si training na po jung kabisin kata ka special training ke bahado sa pusan sini te hadian mila pende begitu te ki ada na po lengba jung kabisin san pu hajar kum ka jingyarap na kabenta ka ba ning penhe ya kakam ka ba ni witre kane kade ka hum bayukas ka ba ngilayo lengba ka jingyarap jung ka office ka NRLM te kane kade ka hum bayukas ka banungkong du ka bawarah na po state jungi kane kalong tang kajing persyang lah kalong kaba yat kam ne kumno hapo state jungi te henrei nakane ngilayo jing mentoy kalong kaba seiso te menta kilas tang saban persyang bansna syakiwe pat ki blok namar kane kade ka bayo nungkong haka blok khadasnung ngakro blok jungi te lengba jung kane te menta kilas tang bansna de sakiwe kiwe pat ki blok namar kilawan ban bisit hane ban pej te kalong kaba seiso te ya kaneru ngiyo lang ba jungka lagi cingyarap jungka office ka NRLM ya kane ngipendon kamda kasbo masih lane kasbo seniang te haka banung ko ngisna ngipendon kam 10 kilo kasbo masih bat san hajar liter ka te hadien juga ta hadien si bena ngilala ban pentri kam ya kane te man kasngipan ngila ban thep kumta sipo khatsan kilo kasbo lane kat ka kum ka jingdon kam jungi ke te yaw ne utit nga sedang hadian bang layo ban one training siapo RRTC hante amran tingi one training ha usnem arhajar arhuwe lengba jongka nabat ka pha bangin lit training ali aten nga training hati tayo hadin dawan to dengan la persyang bangnya thung dengan lawan ra ro ka training ban ai hapo ka group la jong tingi lai persyang ban thung hiru ka group te ulung ujing thung uba suk bhai ngi ban trei namar ba umde uba bambor hadu kata-kata te lengba jong uru lengba jong ne utit ngiyo ngilayo kenki lat kamai mo namar ba umde hiru babampor ban thung ye une te nadu kasingi ke bangi thung hadu bangin dayo ban khet te kalong tang gumba sibana tam asngi lai sing tong ngilayo ban khet bandi te ulung ujing thung uba yo nong bat uba khamsuk na banta jongi ken te ya kane kali ngilayo na ka Department of Agriculture lengba kane ka scheme prime vehicle mo te nakane ka kali dong ilayo sibu jing to hakaba ngilap payo ban pagkidiki marep ki jungi nagilengkha saying na yin sangkha mo ilayo sibu jing to ba kane ka prime vehicle te ngai hublei ru ya ka sarkar state ki jungi mo hakaba kalayarap yang ikinong rep hakaba kala ai kini ki kali bat sibu ki scheme ka ba kala pelai leng ba kane ka sarkar Meghalaya jungi ka sarkar NPP te khamtam ka chublei ka le chei sar CM jungi mo Conrad K. Sangma ibala ple kilat lintin e bala wara sibun kilat penroi na benta ka state barok away ha ka ba ilasam kene kali om tang ya ka group bujungi henrei syaki babun teliki group pacheki babun teliki sinong ki badon hapo ka jala Meghalaya jungi te nga katangu me bala mangson
kanika kru ba penmi ni kong te ngayo ban belah ni kalau kecing rap yang iki nong rap kam tam iki nong belah kum mangiru kayo jing metoi sibuan kalau gumba pen ilam iki wei bakin nyasdang kenyabut kelenti kai ai na benta ka blok te tangkum tangam dan ketin ai kublai sibuan te lomba kecing don juga ka SHG te kalau long syakum ketekalan acing arab yaki nong belah te kum mangiru nong belah ayo kam campurnya tidak sudah trai kalau long syakum ketekacing acing arab yang iki nong belah te jungai na sing hang yo sibun kecing mentoy bang yo ben menteri belah ne kam tam mrei tang iki nong rep dari kumcu yang iki nong belah bang yo ben menteri belah ne